دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستان جناوندانوچیان آ رادیو دنگه گل دم باش ایرو 11 تیر 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 آمده ساعت 16 امنوچین داوی پیشکش بکن دما آزادیار براپویه پارتیا کمونیستا کردستانê li dijî dagirkeriyê çalekî li darxist li başûrê Kurdistanê hêrsagel a li dijî dagirkeriya dewleta Tirk bilind dibe. Li bajarê Hewlêrê endam û kadroyên Partiya Komûnîsta Kurdistanê li dijî dagirkeriya Tirk li ber avahiya xwe xwepêşandan pêkanîn. Di xwepêşandanê de duruşmeyên ji dagirkeriyê re na hikûmet û parlamentoya Iraqê helwesta we li ku ye û netewên yekbûyî çima bêdengê hatin berskirin. Endam û alîgirên Partiya Komûnîsta Kurdistanê daxwa ji hikûmeta Iraqê hikûmeta Demboriya Herêma Kurdistanê kirin ku serweriya neteweyî biparêzin û dagirkeriya dewleta Tirk rawestînin. Herwiha Partiya Komûnîsta Kurdistanê destnîşan kir ku ew ê li dijî dagirkeriyê ne û çewsandina azdîxwazan şermezar kirin. Li aliyê din Meclîsa Bajarê Dirbêsiya Kantona Cizîrê jî bi daxuyaniyekê piştgirî dan xelkê Başûrê Kurdistanê. Di daxuyaniyê de Meclîsê Êrişên Dewleta Tirka dagirker ên li dijî xaka Başûrê Kurdistanê û hevkariya pedekê bi dewleta Tirk re şermezar kirin. Rojnamevan agir tûfan derbarê rewşa şer û çalakiyên bi bandor ên gerîlayên tevgera azadiyê de agahiyên girîng bi hev re parve kirin. Em bi hev re li vê raporê gudarî bikin. Belên hal herêmê şerê ku tê meşandin bi hemû dijwariya xwe berdewam dike. Bi taybetî gerîlayên azadiya Kurdistan ji bo biranîna şehîdên çardê tîrmehê çalakiyên bi bandor li dar dixin. Taybetî li herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê di navbera 9 û 10 mehê de çalakî hatine li darxistin. Eger mirovan çalakiya bi kurtî eger bîne ser ziman 10 mehê wexta ku helîkopterek Sikorsky dixwaze leşkeran deyne qada berxwedanê agirê Bahar gerîla bi taxtîka sekvanî vê helîkopterê didin ev helîkopter tê xistin car din li vê herêmê her dagirkerî dema dixwaze xwe bi cih bike rastî çalakiyên gerîlayan tê dîsa 9 û 10 tîrmehê li qada berxwedanê agirê Cudî du dron ji aliyê gerîlayan ve tê xistin 9 tîrmehê heman demê di saetên ber bi nîvr û êvarê li girê Amediyê dema leşkerên dagirker dixwazin bikevin tevgerê gerîla bi çekên giran li van dagirkeran didin û tevgera wan didin sekinandin li herêma Metina jî şerekî dijwar tê meşandin taybetî 9 û 10 mehê ji aliyê gerîlan ve çalakî hatine li darxistin saetên şev 9 mehê saetên şev qada berxwedanê a serê Metina dema helîkopter yên dagirkerî dikevin tevgerê ji aliyê gerîlan ve müdahaletê kirin cardin 10 mehê saetên piştî nîvro li herêma Golka gerîla dagirkeran dike hedef û lê dide li vir jî yek konteyner û çeperek dagirkeran tê derkirin eger mirov taybetî wan çalakiyên gerîla mêze bike wexta ku em vê rewşê mêze bikin yanî pir aşkera mirov dibîne ku dewleta Tirk çawa xetimî ye mirov dikare bibêje li hember gerîlayê modernîteya demokratîk nikare gav bavêje yanî gerîlayê pispor ku di her kêliyê da dikare çalakî derxe bi profesyonelbûna xwe mirov dikare bibêje windahiyên pir mezin bi dagirkeriyê de jiyan kirin ji xwe hepege rojane daxuyaniyên xwe de jî radigihîne vê rewşê rewşa şer yanî her kêlî her dem gerîla bi çalakiyên xwe derb li dagirkeran dide wexta ku dagirkerî nikare pêş de biçe ji bo ku planê xwe pêk bîne serî rêbazên cudatir dike yanî dixwazin her dagirkerî dixwaze li Başûrê Kurdistanê axa Başûrê Kurdistanê dagir bike lê gerîla li hemberê vê disekîne çalakiyan li dar dixe yanî mirov dikare bibêje îro gerilayên Kurdistanê yanî ji bo
آزادیا ولات خو آزادیا گل خو یعنی هر تشتی خو فدا کریه جبو یعنی چه دستی ویتی دکه و نه لکو دولت داگر کر بکبه خاکی جبویش داگرکری به هفکاریا پدک دخوازه خواکا باشور داگر بکش خواهف دمکه دروژه و دایجی یعنی دیمنج هاتن پروکرن یعنی دولت ترک چاوه هاتیه آخا باشور چاوه دخوازه داگر بکه تایبت پیشکشیا کو پدکه جبوی دکه یعنی هر تش اشکره اورته دایه جبوی جی نتنی مثلا گریلا دکه هدف خلک هرمی جی دکه هدف دخوازه گلی هرمی بترسینه یعنی به بمباردمان خو هر وکیدن به یعنی مرو دکاره بجه نتنی بمباردمان جی یعنی دناوا گل دم گل یعنی گل تهدید دکه یعنی دبیجه گل ندر کون در و یعنی هر وها بریباز جداتر دخوازه گلی هرمی بترسینه جخوات تیزان یعنی دم سالا هاوینه گندن و داره مینا گلی و داره خلکی و داره دماد شد جبو دبار خوابه که باخچن زوین جبو آفدانی آوا داره یعنی چه جیان خواب یعنی بدومینه لیج بر دولت ترک به وی رنگی به وی شوازی نزد به گلی و هرمی جی هم یعنی دنابا ترسه که دمینه دخوازه و داره والا بکه و جخوا دیروکا دولت ترکی اگر مرو به مزه بکه یعنی پر جهاجی او روش هاتیه جیان کرن دخوازه والا بکه یا جبور راحت بکاره به پلان خود بگیبینه جبور راحت بکاره به و داره داگر بکه راحت یعنی چه دشته که دخوازه جبور و داره بمشینه به شوازی دخوازه تو بگره یعنی مرو دکاره ببیجه به وی رنگی چالاکین گریلا بردوام دکن و دولت داگر کر جخوش برکو نکاره لهم بروا چالاکیا یعنی تشتاکی بکه تایبت مثلا قادم برخودان چکین قدخکری بکارتینه اگر مرو بین سرزمان تایبت قادا برخودان آگری افم تونل شهر 12 جاران به گاز کیمیوی هاتنه بمب کردن هر وها 5 جارانج به تقمنین قدخه کری ته هاتیه بمب باران کردن هر وها یعنی مرود کاره ببیشه بالافرین شرجی بین آبر لحرم دیگرن و حرم بمباردمان دکن تا بعد نه و ده مهد حرم زاب خاکور که گاره هر وها متینا یعنی گشتی 21 جاران به بالافرین شر تیم بمب باران کردن یعنی مرود کاره ببیشه براستین ها حرم یعنی شرکی پر دجوار هه و هر کلی هر دقیقه گریلا چالاکیل داردخه و نهیل داگرکری پیش و بچه یعنی مروف اگر بین سر زمان تایبت او داگرکری دولت ترک تایبت لهمبری وی پیوسته یعنی گل باشور کردستان یعنی بدنگ نمینه یعنی دهمبر وی اره گریلا هر تشتی خو فدا کریه جبوی ولاتی جبوی و آخه هر تشتی خو فدا کریه و چالاکیان داردخه نهیل دولت داگرکر پیشته بچه و جبوی ویجی پیوسته ادی یعنی وک مرو لی مزبه که او روش او چاوا ببه یعنی ادی ندم وی مرو لی تماشا بکه پیوسته یعنی هر کسی کو ولات پاریزه و جبوی پیلان دولت داگرکری پیک نه دوی دسته خودی بخ بن کور و لهمبر وی یعنی سکنا پیوست سکنا یعنی سکنا کوته خواستن رابر بکه مرو دکاره گشتی جبوی وان روژن کو درباز بونو وانا ببیجه اگر آگاهیه که پر جدا وکیدن بگیجه بدستیم هم دم پیش جوارا راگی هینن تشتی که امنها بواره پارو بکن اوانه غالب محمد دزگاه پاراستنی جهش بو بمب بارانش بالافرین ترک رد یاردکه پارلمنتری برای عراقی غالب محمد جروج نیوسی راخوی و گود حتی مالباتا برزانی بمینه گلی کرد رحت نابه دزگاه پاراستنی جی جهنج بو بمب بارانش بالافرین دولتا ترک رد یاردکه غالب محمد دازانی کو مالباتا برزانی دوه بشاهی ایرانی ربو ایروجی به ترکیه ره او بانگی دجمنه دکن اف شرمک مزنه نای قبول کرن کو هزا دجمن لولاتین لاخوان کنترل بکه دوی او جخوره نبیجنم کردن غالب محمد گوت دوی پارلمنترین مد دستلات داریا بغدای مجبور بکن کو ایریشن دولتا ترکیه ندجی سروریا خاکا عراقی بکه روژوا نتوین یکبوی غالب محمد هری داوی گوت پشتی بریارن دادگاه فدرال پدکی کتی ناوا ترسکه مزن مسعود بارزانی جی جبو 3 مجاران سردانا بغدای کر یکمین هل بجارتنا پیش وقت بو
سدما دویم او بو کو بیجه ترکیه جبو PKK هاتیه نش بو کردستانی لی ام دزانن کو ترکیه بچناف کیجان ولاتی ادی در ناکوه یا سیمین جی دخوازا موچیا کارمندین هرمی بو. ایرشین داگرکریا دولتا ترک هیئت که پایا بلندا بغدایل هولریه پشتی بریارا فرمانداریا گشتی ارتشا عراقی و سرک وزیر عراقی محمد شیا سودانی ایرو چو هولری هادیار کرنکو هیئت دبن سرکاتیا شورمند اولکاریا نتوی قاسم اریجی ده ویل هرما کردستان روشا اولکاری ایرش داگرکری سوقیات لشکری و بندن کنترولین لدوه که هاتن دانی کنترول بکه لگوری آگاهین داوی هیئتا پایا بلندا عراقی گشتی هولری تی پایین برای قاسم اریجی لگل وزیر کاری هندری هرمه و برپرسیندن این حکومتا دنبوریا هرما کردستان را بجوه. HPK ناسنامه دو شهیدان اشکره کرد. ناوند راگاندن HPK درباره شهادت دو گریلاین HPK ده داخیانی یک دا او گد 4 هزیران 2024 ده انجام ارشاد دجمن آل قادا ماسیرویا نافچه وان الباکی تیمک گریلا بو هدف. میلیتان ناپوی سهرلدان و فیراز دوی ارشاد دجمن ده بریندار بون. جبو بساقینه که وندسته دجمن به فدایانه گهیشتن شهادته. اف هلبسته دستانه یا گریلا سهرلدان و فیراز داخویا کرن روح فدایی آپوی نای تسلیم گرتن. HPK جمالبات شهیدان و گله کرد را سرساقی خواست و ناسنامه شهیدان وها اشکره کرد. روبوار فهمی به ناسناف سرلدان کردو لمری وانج دایک بویه دایک و باو مستوره رحیم ده 4 هزیران 2024 ده لوانه شهید بو. بارزان نومشا به ناسناف فیراز آرژین لوانه دایک بویه دایک و باو کبار بایرام ده 4 هزیران 2024 ده لوانه شهید بو. هفره گریلا سرلدان لباجار امری وانی روجلات کردستان دناو مالبات که ولات پاریز ده جدایک بو و به هستین ولات پاریزی مزم بو. هفره سرلدان و که هر جوانه که کردی ولات پاریز لپولیتیکا این ایمها و این کار قبول نکر و ده سردما ایرشن چته اندایشه ده سال 2015 آنده لهر ماخندی لی تبلینا و رفین گریلا بو. پشتی پرورده شروان نو لهر خدا برخودان تکوشین کرد. پشتی کود سال 2017 آنده پرورده پسپورتی دید چو باکور کردستان اولدجی همو ایرشن دجمن بر روح کی فدایی تکوشین کرد. گریلا سرلدان دیر شهیزن ارتشا ترکا داگر کرده حتی نفس خواه داوی شر کرد و تولی کاروان نمرین کردستان بو. هفره گریلا فیراز جه اشیرا خلیلانیا وانه دناوا مالبات که ولات پاریز دجدایک بو و به هستین ولات پاریزی مزم بو. هفره فیراز دمکی ده دبستان ترکان دخوند و پولیتیکای ناسیملاسیون دید لی تاویز ندا هرسا خویال دجی دجمن زیده تر کرد. پشتی ایرشا چته اندایشه و دستکا دولتا ترک و برخودانا لباجارین باکوری کردستانه هفره فیراز ده سال 2016 آنده تولینا و رفین گریلا بو. هفره گریلا فیراز پشتی پرورده القندیل لهر کادا برخودانه تکوشین کرد. پشتره درباسی باکور کردستان بو و به بریارداری که مزن لدیجی هزین داگر کرد تکوشین کرد. هفره مفیراز ده 4 هزیران 2024 ده ایرشا دجمن یال سرهره من ماسیرو یا الباکی تولی کاروان نمرین کردستان بو. لنسیبینه آویتن سرمالان به پیلاوان کتن هندر اشکنجه کرن و تاجیزا جنسی کرن. کومله اجبو آزادی حقوق نسان او هده راگهاند کو ارتشا ترک دنه تیرمه دل هرما باگو که لهن گندان آویتن سر گلک مالان گلک کسبی اشکنجه و دست رژیا جنسی گرتن بنچاوان. او هده گود دا آویتنا سرمالا اصلان ده به بهانه یا کو درباره عبدالکریم اصلان و برایوی رضوان اصلان ده بریارا گرتنه هیه کوره رضوان اصلانی 15 سالی 3 اصلان و هفجینا عبدالکریم اصلان گلپری اصلان و میوانا و نرگز اوکان کرن بنچاوان. ددما بنچاف کرنه ده زاروکا 15 سالی 3 اصلان هاته اشکنجه کرن. حفظه اصلان دجبری یک تون نشان دا او گود ما چکریه و بکیجان مافی هون زاروکن ما اشکنجه دکن و دکوشن هون بری چکن خود دن ما و گفا کشتن المدخون حقارتان لمدکن و مالا ما ویران کر
hûn bê dîn û îmanin. ÖHD balkişan ser mafê hemolatiyan û got kesên ku hiqûqa hûn dirû nav netewî bin pê dikin nayên cezakirin. Ev jî dibe sedema ku esker û polîs her dem heman sucî bikin. Li Xanaqînê wê li dijî êriş û dagirkeriya dewleta Tirk civîneke girseyî werepêkanên hatiya kirin ku civîna gel îro derdora nîvro bi Hizba Şûyî Kurdistanê bi beşdariya hezb, alî û kesayetên beşên cudayên bajarokan li avahiya Hizba Şûyî Kurdistanê werepêkanîn. Hizba Şûyî bang li hemû hizb, alî û kesayetên civakê kir ku ji bo şermezarkirina êrişa dewleta Tirk a li ser hema Kurdistanê beşdarî civînê bibin. Hizba Şûyî gotibû ew ê piştî civînê biryara gel bi raya giştî re parve bikin. Lê heta niha tu agahî nehatine dayîn. SP bang kir ku li dijî dagirkeriya rabin serpiyan Partiya Sosyalîst a bindestan SP bi daxuyaniyekê bang li her kesî kir ku li dijî êrişên dewleta Tirk a dagirker yên li ser başûrê Kurdistanê rabin serpiyan. SP Kurdistanê got rejîma faşîst a dagirker bi hefteyane êrişên li ser başûrê Kurdistanê dike. Gundên li heremê bombabaran dike û gundan vala dike. Dewleta Tirk 3 salin ji çekên nukleriyên taktik û cureyên dinyên çekên kîmyoyî ku qedexene û bi karayîna wan sûce li dijî gerîlayên azadiya Kurdistanê û gundiyên li heremê bikartîne. Tevî van kiryarên dewleta Tirkiya dagirker gerîlayên azadiyê têkoşîna fedayane dikin. SP balkişan ser hevkariya PDK'ya li gel dewleta Tirk û got di dagirkeriyê de hevkariya PDK xwedî roleke sereke ye. Ev jî şermek dîrok ye û navê wî jî îxanetal dijî gelê Kurd e. SP herî dawî bang li gelê Kurd û hemû pêkhateyên li Kurdistanê çepkir, karker û ketkaran kir ku li dijî dagirkeriya dewleta Tirk rabin serpiyan. Li Mêrdînê destdirêjî li 13 zarokan hate kirin. Derket holê ku Komeleya Ciwanan ya Anadoluya li navçeya Mêrdîn Artuklu ya Nêzî Partiya Saadetê bu yerên tacîza zayendî çêbûne. Eşkere bû ku zarokên ku temenê wan di navbera 14 salî de ye ji aliyê rêvebirên Komeleya MSD ve rastî tacîzê hatine. Ev bu yer di navbera salên 2022 û 2023 de qewmîne. Serdozgeriya Komeleya Mêrdînê lêpirsîn da dest pê kirin û bi tawanbariya îstîsmarkirina zayendî ya li hemberî gelek zarokan doz vekir. Dadgehê jî hin ji rêvebirên MSD girtin û şandin girtîgehê. Rûniştina dozê yan Rayedarên Komeleya MSD malbat û parêzerên zarokan jî di rûniştina dozê de amade bûn. Piştî parastin kirin û tespîta hin belgeyan heta heyeta dadgehê biryar da ku rayedarên MSD yên girtî nên berdan û rûniştina dozê taloqê heftê tabaqê hate kirin. Rejîma Îranê 4 Kurd kirin binçavan. Rêxistina mafê mirovana Kurdistanê ragihand ku nihê tîrmehêzên rejîma Îranê 4 welatiyên Kurd yên ji bajarên Pîranşar û Mehabadê kirine binçavan. Navên kesên hatine binçavkirin wihan e: Umet Ehmedî, Slêman Marûfî, Slêman Muhemedî, Ango Qasim Çomalanî û Alî Danîş e. Li gorî rêxistinê heta niha çarenûsa her 4 welatiyan hatine binçavkirin nediyar e û nayê zanîn ku we ew birine ku derê. Meclisa Îsîk di 6 mehên pêşiyên sala 2024 de herî kêm 878 karker mirin. Meclisa Ewlekariya Kar û Tenduristiya Karkeran Îsîkê rapora derbarê kuştinên kar de got her roj herî kêm 5 karker di karên jiyana xwe ji dest didin. Îsîkê kuştina karkeran ya di kar de li gorî mehan rêz kir û got di meha çile de herî kêm 161 karker, di Sibatê de herî kêm 149, di Adarê de herî kêm 124, di Nîsanê de herî kêm 165, di Gulanê de herî kêm 142, di Hezîranê de jî herî kêm 137 karker li ser kar hatine kuştin. Îsîkê got di nava vê komkujiyê de 33 zarok jî hene û piranî di sektora karên înşaatê, çandinî, barkirin û transportê de çêdibe.
قامپا آشتیا لعربته به تمامی هاته گرتن. قامپا آشتیا لنفچه عربتا سلیمانیه به تمامی هاته گرتن. وزیر کوچ و کوچبران عراقی ایوان فایق به بشتاریا گلکن دامن پارلمنتا عراقی داخویانی یک داو دیار کرکو لسر پیشنیار سرک وزیر عراقی محمد شیا سودانی قامپا آشتی هاته گرتن. ایوان فایق دازانین کو ریوبریا سلیمانیه جبو گرتنا قامپه هفکاری یک مزن دایوان او گوت زیدتری 1800 مالباتین کوچبر ج قامپه چونه سر جه اوارین خو یین دنجی لباجار نشته بون. ایوان فایق دیار کرکو قامپین کوچبران یل سینور هولر دو که نهات نگرتن به پیشنگی سرک وزیر دسته یک دناو برا وزارت کوچ و کوچبران یا عراقی و وزارت کاری هندن یا هرما کردستان ده کمیسیون کاتیا وکرن دروژن پیش ده و کار لسر وگراندن وان کوچبران جی بکرن. اندام دسته کوچ و کوچبران آل پارلمنت عراقی سوران عمر جی گود اموک دسته پشتگیریا بریار سرک وزیر عراقی یاش بو گرتنا قامپین کوچبران دکن. گودارین هجام گشتن داویانو چین خواه به هیویا روژن آزاد دن باش. نوچه که دقیقه داوی گشتی بردسته ما تماشاوان هیجا ارتشا